If I had money, I would travel. Da imam novac, ja bih putovao. Da imam novac, ja bih putovao. Da. If. Imam. Present tense of imati. Da imam. Literally, if I have money. But in English, it's like, if I had money. Bih. Unstressed aorist. Past tense of biti. Putovao. Past participle active of putovati. Bih putovao, I would travel. Da imam. Bih putovao. Bih, bi, bismo, biste, bi. Ja bih bio, ti bi bio, on bi bio, mi bismo bili, vi biste bili, oni bi bili. Ja bih bila, ti bi bila, ona bi bila, mi bismo bile, vi biste bile, ona bi bila. Ona bi bila, ona bi bila. Ona bi htjela. Mi bismo htjeli raditi, we, males would like to work. Vi biste bile cijeli dan u školi, you, females would be all day at school. Putovao bih kad bi mi on dao novac. Putovao bih, I would travel. Bi dao, literally, he would give, but in English it should be like, he gave me. Ja bih bio radio, I would have worked. Bih, unstressed aorist of biti. Bio, past participle of biti. Radio, past participle of raditi. Bih bio radio, the conditional past.